Mnani wa mundi choni chao kitumandwa ingi megalo chano. Point number 1. Kendo keta wa kutindea kukoba. Nwane simu hivi Anita. Hizi simu. Wakwataka app ke ukoba. Nina koba. Na yuti nani kwikala ndembeza ni bandu ngoba. Yue, pa YouTube wa ingi mabalokela. Anita. Pa indi kalande mbesa kabanga ko. Ngakoba, ngaiva. Sio besa hiwa akoba hii. Ukobete wika ni asiota. Wena kitumi chao chao. Wena reason nsio. Wezebe andu mundio ngokelo unga ivengi kana sako ngakobe mbesa ndo kwithia no ikoba. Anyway, Itumi. yes, you want to give mabalokela. Oyogelo uidio yosa form sia bengi ujuso sia. Wa salon ya milioni ile. Omande batuko meana 19. Moyo kilio dala tuwe. Moyo withela. Actually kura teka kunaona Tuesday if I'm not wrong ku Monday Yesu aingete ikera uyana bosi Monday ikera uyani Ukayona kula. Nga travel ngakone kula. Pa. Hello. Nengi ngaandike mona ndibutongi. Yuko point ya wane no Anita. Wadanda to su wachumo of course straight away and wadanda to then Monday of course kuka Monday we are Tuesday the holiday tukakone kura take out travel Monday tukakone kura kumbe the next ni yana nena sisi ape binda ye president wakata to eta kibage iyo mututia ye tunaomboleza kwa kwata ni holiday nzeo mpinge nesa we kasukuma kuma wakata wakatano kathi ngina wakele yo holiday sia muthembo su kana weekend jo imwe yo nyeni ya mundu osielo nyene nebeto enda kuispoil no su ayo sandeke aithi diani ne kubika ndeke aithi land mo international ita mo international airport Mombasa alandi ayo sanna kabebiba umaithi maitubia ayo sengi yani yes o point ne noi kutumia imbesa nai na ni yesa ubike binda wese kwigara weba nyige no musembi wa mbeta to kaye choma kitengela I will come it is not my money ngita eba fair na njoka actually ona nailo kuya hiyo ona ndina tikiti na no mbenda yegara mimi nitakuja yes wewe dola makaimo kamara ruila mbesa si akune sasa adela ukaiba wewe hakuna mtu atakusaidia wewe sino siongela wake ndolu yewa of course si no siao na kingi Anita ndisi kana ngaliko ya kwako otamina ukoba wao na ndumedha ame helpless kiwa yobuto utetheka bitedia no uyonja na wikala maisha mai yuna nyondo nindi na kuimawia nditonaokelanga wia anyway Kenya kuimawia yukiuni kingi kitumago mekala chao uchacha maisha imambatie na manda imbesa nitumeo ibele then ojebia wakwata ka musala muno alate ya andike pe undu tumbwa ela assumption ya mwezo wa mwi by the way Athiani ne konde ba mundu ndaweta musongulo mwandike leo kuiba ni munjulo malikiti ta Athiani mwezo wa mwi na Athiani time aundi ba ina okita yene choka kwandi kana kubutwa ni mundu ne baba kwandi kana kungamu yani ni mundu ne baba sienda na zemwe pure maitiana oza example ya alama baba elima ni maembu ama naite mana tolokete ili mwana ile inatoitwa in different schools na matoloka nondo menda matoka school umwe yani point yebu yaye kwani kana kubutwa ni mundu na chao na yesa hivi ya nicho wana ye wailu mundu kwithia na wia wake wikete kasa idaso ugethia umaba Anita ni wese no dio those matumbe nenda wasukuma kibanda chako cha kitunguu makobisi ile ani abantu bange beguma kindu ndo onenge musala no selewa ko muno yithi andu amandi kitometele musala mena assumption yana by the way tutalipwa no inyo kethie kindu kitawa ni wenye ba waiwa ni munjulo kuandikite do you pay yourself you don't you know na juchuli kimuki utumaweka na nja na ile yeba yes pay yourself
Ngayambeza accountini. Yes, good. You can you. Yani yatumwe na inge mitomwe. Tumbo kendo. You know, na ti emergency. Usutenga ni kwa emergency. Isu ni lai itawa pay yourself. Yani mea ndo mundi yone wapu kuma. Na waiwa. Besi ilawe bawa itha ni milioni itha ningili mana. Itha ningili yokumi. Itha ningili miongweli. Ohila waiwa. Uyeve ya weya sionde. Ninge mwaina no the longi. Of course no thela. Ona la twi andikite. Uyeba nyumba, uyowaleu, uyeka. Yani uyethia ona accountini yaku ndwena kaindu to. Ona maana 5. Imagine umundi okamoga sibia maana 5. Maana 5 ni depend na musala waku. Maana 5 kwa mwe. Nwese mwaka withela wena ngili 6. Ndwi nasio. Na inge itetha cia ni kwithia windi ni wasiama. Iwona tuitwa anaka malonondo awona kama uthiunyo chaina mauthi usukase ama kuona sie kuona mwaitu kuona lakini yube tutu itha to safe tikambo lilikanya ume kana sio tiana matuku 12 months ado titene mwaka wibasa naturally ithite itha ana mbesa wewe mungu itha ana mbesa sinaga pesa itha ana chini kama yibo ndoko we're just given a token. Besa sia kwa nini tisia kwa. Ayene sia museni sito. Tito bibi. Kengwa iki ndo amusembi kengwa. Yutu ibaba ati. Kule akuyiba. Na kuyiba kuti wasembesa wiyiba ndo kambuni kwiba. Aye save kanini? Kaku we mwene. Neno ndio likata emergency. Ndio likata emergency savings kana emergency fund. Aye. Na matuku maingi withia kana mavinda maingi withia ndo amutiyeta utanumbe wa une maisha maone yani atisi umonde and we say asuna alatika la maisha mai you only live once and we live today we live today une wisikie ila design ya kila mtoto anakuja na sahani yake unaona ndio azia nene wanga hiyo ni ukebanga tina zile ukebanga ni sawa lakini uonekana nendo ibanga ne we amuga with your ticket ningi yondo isi ni ukebanga watu meambesa nayo ni otebanga omundio ubange nesa omundio ambako ubanga nesa yulwa uisisia niwo uisio kanu kwebanga you know ukebanga komela winga ini wisi ona kenga ina kundetha sia mundu ile ndemana you know it's like niwe kala no yanga ibuba ni wanga ine sawa na niwe sabone bono kanga tuyemethisa muyati ndweka nano mboka asia ndukela netele tangaye yuna ina somie ni na degree ni na masters ni na PhD netele tangaye na ngecha bona ngira vya mundu you know ngai ni always you know mundu listen ndweka nomba no expect to ko kumanda tu nenge we as much as ngai no tume andu make you have to wake up okele stare izugu awira sio kila uyu kama ndijugu mabu ni bonga yiro naona kitu tako na kia kwake niwo lero siago na kingi ni kutumia mbesa mbinge kwa rent pauyu ni baba eme kwanza yukendo cha eme kendo cha emebu yu ko kethia mundu yu takwa kendo amusembi ne bangili maana 5 ni Athiani na ile ikala nyumba ilana ile ikala ilina na ratu listen kwiki hesabu na ile umikala numba ya 25% unetha ndikala numba ya ngili yana 5 now ne bawa ngili 30 kwa ngelekanyo waile ikala nyumba ya mbesa siana waile ikala nyumba ya ona ni 25% actually 25% ya musala wako kuna ile kala nyumba ya ngili monza na maana 5 nane ba ngili 3 na ile kala nyumba ya ngili monza na maana 5 lakini kula kwa assume kwa you know you isito yako nyumba nene ndo nyumba nene ndo nuko kambo kake bo wina kiwanza aitino yase itoka utowa kutokona yumukona au kuya no bo kwikala you ikoni no bo sitting wa the silia likachoni actually ukitaka starehe ushago tio kake bunomba nene kiwanza siko lakini maisha alama kile kitu ingi manyito tu isa retire njabaya muthiani na tugesa ukua ndona hosi yake ndo musembi ni ona retire na kwa tuibau tutengera ndabada nye na retire tuiba ni tuimate ni makinyano nti Athiani ye muno kwanza ni ona retire tesio kangie netina
yambisia miaka ndiathikana niwo gwona u kana ko ninye ngwana na ngeiwo yuko point la yebone ati nombela wikala although aingi mekala nyumba basing on withukuma kwa muindi weba muindi wanenge tundaya yeba mbosio waku anenge tundaya yeba nela mabika unasi ati no kana thukuma kumaike kala o nyumba utona iwa ndoni mayekala ndo maibonesa niwo yes anena nesa bonesa no yekala numba anaga no kuigwa kano estate lo kwikala nona estate lo kwikala nika natusie kutumia mbesa mbingi eso tindo uchane sasi ondeno uchane aga no kwenda ikala maisha masio na kulea kuatia budget kwa sindite imubango na yune ngokwana katonda lokasio you see impulse buying utaina mubango wigwita maana 5 mafea awese maana su 5 weka masabu ni okukua wiki muima wa tikiti ukana 50 sio ka 50 Diana mithene 5 usini fair lakini maana 5 wa umala ndwisho kama na katonda nina wa onekana katonda lo ako manake ndo amusembe chodho kugwisania no yamwa ukatoye lunch ndwike chodho lakini nene wese ndo afford I mean wese uma beasa mana siwana ndo meyema twaya nenda kindo amse ona kabata getho tumie sota no silingi that na ndizi ngoma nana yake wake bas you see you see ndo sia mudembosu kulea kwatia budgets na kulea kutrack finances otumi wako hiyo ndo mudebe ndo tando mkuli ati kuna musalo lo kana mbese ila sia kuli kasiangili 10 kwa mwi uitumia ata hakuya naiba ngombane kana ndio apeka kidike kwa kanaenda angiata na ndio ndo balucha inde kona atumia nai kulea kuatia dhuba ya utumi wacha wa mbelo biasi yako ino ni mitambo ya Athiani nita wa Anita ndani na kwa nita watina Kino Masembi mitambo ni ya Athiani FM ni kilunguni cha ikinya ya Athiani.